kuyamasi. Kunan día devoción matutinanchik apamuanchik historiata. Uyarispa kana. Felix Juan David Juan kay iskay jóvenes rispangu campamentoman. Chantaka waspangu mayuta. Nispangutaj astawan tarde hamusun kay mayuman. Tarde horasta rispangu, patamanta pacha payay guspangu mayu ukuman. Manata lluqsimuy atisqanguchu. Manaña kallpangu karqachu qaparinangupaq. Chantapis karumanta hamusqa barquitu, chaypi runa kasqa ayudananpaq. Makinta haywaytawan iskayninguta orqomusqa. Diosninchispis prometewanchik kikin ayudata. Kay libro de Salmos, capítulo 18, versículo 16. Niwanchik. Patamanta makita haywamorqayki, hap'itawantaq orqorqayki yakumanta. Tal vez kuyamasi problemasniyuq kayki, manataq yachaykichu imaynatachus lluqsiyta. Kay joven qaparirqa ayudata, noqanchispis mañanachik tiyan ayudata Diosninchikmanta. Chay Diospaq promesan, porque pay haywawasun makinta lluqsinapaq ñawpaqman. Ama qunqaychu kay Diospaq promesanta, k'ayakama kachun.